Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-2 September. Hayi-ke guys, nangoku-Metron uthole isiguli sakhe laphaya eklinikhi esishodelwa igazi emzimbeni. Yamtshela-ke usisi ukuthi hayi cha bandla, ngebhadi-ke asinako okunye esingakusiza ngakho, sizokunikeza nje le mishwanguzo ozoyiphuza, kodwa bandle ukuthi sikunikeze i-blood transfusion angeke sikwazi ukukusiza ngoba phela iklinikhi yethu nje inje, asinazo iy'nsiza ezanele. Usungahamba-ke uye edolobheni uthole-ke noma amaklinikhi athe ukuba sezingeni eliphezulu la bazokwazi ukuthi bakunikelele khona ngegazi. Eyi, yaba nokudabukisa kanjalo-ke i-patient ngoba phela bekade inamathemba ukuthi uma ifika eklinikhi izothola lonke usizo elidingayo. Uhambile-ke wayotshela-ke omunye unesi ukuthi phela angenelele-ke ayinikeze amaphilisi i-patient. Lo nesi-ke uthe uma efika nje watshela u-Metron ukuthi hhayi, uzethu uhambile namhlanje uya ku-chairman uyocela phela ukuthi iklinikhi yase-Okhambeni ithole iy'nsiza ezanele for wonke ama-patient, okubalwa khona nokunikelwa kwegazi. Hhayi-ke umane wacasuka kakhulu u-Metron ebona ukuthi sengathi uzethu umhambela phambili, yonke into ekuthiwa ayikho lapha eklinikhi uzethu wenza konke okusemandleni akhe ukuthi igcine itholakalile ukuze iklinikhi ikwazi ukuqhubeka nokusebenza kahle. Hhayi-ke guys, uzethu-ke ube ufika nje eklinikhi ethole ukuthi-ke i-patient yakhe ebekade ehamba eya-chairman eyikhulumela phela ukuze igcine ithole igazi lapha e-Okhambeni clinic, isimane nje yaxoshwa u-Metron, kwathiwa ayithathe amaphilisi nje angeke ayisize ngalutho ihambe ekhaya. Akavaze-ke athule uzethu, uhambile waya ku-Metron wambuza ukuthi kungani amane nje axoshe i-patient engavaze ayinikeze usizo oluphezulu noma olumfanele umama lo okade eshodelwa yigazi. Hhayi-ke umane nje u-Metron wambhekisa le uzethu washo ukuthi lalela la wentombazane, ngiyabona ukuthi awuboni ukuthi ulaphi la ukhona, uso-Okhambeni clinic, le i-public clinic, ubucabanga ukuthi igazi uzolithathaphi lo mama kule klinikhi le? Washo-ke uzethu ukuthi mina namhlanje ngihambile ngayokhuluma no-chairman, wathi lalela la wesisi, baningi kabi abantu ababefika la bewodokotela becabanga ukuthi bazoletha ushintsho la eklinikhi. Lalela la sisi, awunamehlo wena kuyacaca ukuthi awuboni? Wathi nginawo amehlo. Wathi kusho ukuthi awuboni-ke kodwa-ke amehlo akho ahlobisile la kuwena ngoba akukho lutho ongalenza ukushintsha le klinikhi, it's a broken system. Wamane wathi uzethu lalela la, kohlezi kuyi-broken system uma nje kukhona onesi abafana nawe. Lalela la, mina nguzethu, udokotela uzethu, ngizokwazi ukuthi ngisebenze kanzima ngiy'khandle ngize ngigcine sengikutholile konke okudingakalayo kule klinikhi. Wamane nje u-Metron wamshayela izandla wathi awu congratulations sis, qhubeka uzame sibone. Kubonakala nje guys ukuthi u-Metron uselilahlile ithawula, usazi nje ukuthi la klinikhi ayinto yalutho, abantu bazothola lokhu abakutholayo, abangakutholi okwabo bangahamba beyobheka kwezinye iy'ndawo la bangathola khona usizo. Guys, kodwa-ke uzethu sengathi-ke uze noshintsho olukhulu, impela iy'mpilo zabantu zizoguquka njengoba nje ewa evuka untombo efuna ukwenza isiqiniseko sokuthi akugcini nje ngoba iklinikhi nje i-public leya, kodwa ibe iklinikhi yonke inhlobo yesifo ezokwazi ukuthi silaphe. Guys, okubuhlungu-ke yilokhu, uzethu impela uyayikhandla ngokusiza igoli langaphandle, kodwa akakwazi nakho ukuthi asize uyise wakhe amzalayo laphaya endlini. Namhlanje-ke uphinde futhi wakhuluma naye uyise wakhe uHlongwane mayelana nokuthi uyagula phela kodwa futhi akafuni ukusebenzisa iklinikhi, ufuna ukudla imishwanguzo yesintu. Ushilo-ke ukuthi baba, ngicela nje ungitshele nje ukuthi kwenzakalani ngawe. Hhayi, uHlongwane waqinisela wathi, we baba, uma ukuthi uyachama, ngabe kube khona iy'nhlungu yini ozizwayo lapha esitheni sakho sangasese, noma mhlampe umchamo wakho uyabani namagwebu? Eyi, wamane wangazizwa comfortable ubaba uHlongwane ebuzwa ingane yakhe ayizalayo encane kangaka umbuzo onzima kangaka. Kanti-ke vele phela udokotela abuye ngaminyaka ukuthi ubani lo msizayo as i-patient. Okubalulekile ukuthi usize i-patient, akuyi ngokuthi lo baba omdala kumele kungabi khona amazwi owashoyo noma athiwa ngathi ahlambalaza kangakanani. Hhayi-ke uqhubekile-ke uzethu washo ukuthi baba, yabona nje njengoba uloke wena unikezwa uSifiso imithi yesintu, kungenzeka ukuthi leyo mithi ibange umonakalo omkhulu kunokuthi ukusize, ngoba phela ukhumbule wena ukuthi ngathi impela uney'mpawu zokuphathwa yizinso,
kanti asazi nanokuthi le mithi le ifakweni phakathi njengoba nje ulokhu uyiphuza. Kungenza ugule kakhulu kunakuqala. Yeyi, wamhlafuna futhi uzethu ubaba wakhe. Wathi, hey, ongiyeke wena, hamba olapha iy'guli zakho lapha eklinikhi ukukhohlwe yimina. Ungaloke futhi uthi ufuna ukungixilonga. Wathi, baba ngivumele ngikuxilonge. Wathi, ngithe, hlukana nami phansi intombi zethu. Hayi bo guys, uzethu wahamba-ke waya eklinikhi ebhocobele njalo, ebona ukuthi impela umsebenzi awenzayo ukusiza iy'mpilo zabantu, kodwa kumsiza ngani lokho mekuthi uhluleka ngisho ukusiza uyise olaphaya endlini. Guys, kwesinye isikhathi sike sithi sifuna izinto kodwa ziphinde futhi mase sesiy'tholile ziphinde futhi zisigqilaze. Uzethu manje esikhundleni sokuthi akhululeke ngoba esewutholile umsebenzi, hhayi impela ngathi ugqilazeke kakhulu girl. Umsebenzi awutholile, uza nenjabulo, kodwa-ke ekhaya uze wahlambuluka-ke nakuyena unesi lo asebenza nayo, esho ukuthi hey, kwesinye isikhathi ukufune into uthi uma usuyitholile bese uzizwe nje engathi hey, uphindele emumva uqala phansi ka-a. Hey, kodwa-ke guys-ke singabuye sithini? Awubaba abazala abantu kwesinye isikhathi babuye bebe nenkani ngisho ey'nganeni zabo abay'zalayo. Guys, inkani yakhe ayimsizanga ubaba uBuhlongwane ngoba uthe nje sathi sayihlalele lapha egcekeni lakwakhe, hhayi wezimpela isisu sibuhlungu. Umama wekhaya kumtshelile ukuthi ngeke baba, uyazi uzethu-ke washo ukuthi wena uphethwe yizinso, sengathi sekumele manje uyobona udokotela. Wathi hey, cela ungiyeke wenkosikazi, ngiyeke ngodokotela, ngiyeke nje. Hhayi-ke guys, wamane wayithulela kumama wekhaya. Uthe esalele lapha embhedeni ibisijuluka iy'manzi indoda. Ijulukiswe yikona phela ukuthi iyagula kodwa ayifuni ukuthi ithole iy'nsiza ey'fanele. Kuze kwafika indodana yakhe-ke ubaba uBuhlongwane, ethi membona egqirha kanje ezwa ubuhlungu, emane yasho ukuthi ngeke baba, ngiyafonela i-ambulensi. Wathi hey, mina ngeke ngikwazi ukuya lapha eklinikhi ngiloke ngibukwa abantu bonke bangazi ngumqemane wendoda. Manje mase sengiye eklinikhi ngibonakala ngathi ngiyethe. Hayi, ngekulunge mntanami, ngekulunge bakithi. Hhayi-ke guys, indodana yakhe imane yathi mewukuthi awufuni ukuya eklinikhi, ithi ngikuthathe ngikuyise kuSifiso. Wathi hhayi, ngiyeke, akasafuni ngisho ukuya kuSifiso-ke manje usefuna ukugulela embhedeni aphelele lapho guys. Unkosikazi wakhe umane wakhalela isimayemaye-ke ubaba uBuhlongwane, washo ukuthi hey, wehlongwane, yile nkani yakho le izogcina ikuphendula idlozi le nkani yakho. Still kwafana njengengathi uthela amanzi emhlane wedada. Hhayi, undodana wakhe kumane wabona ukuthi akazudlala indoda endala, wamane wayithatha wayigaxa ehlombe, wayithwala wayisa laphaya kuSifiso. Asazi-ke uSifiso uzobenza nobulungiswa, amane asale sevuma ukuthi cha, uyahluleka ukumlapha ubaba uBuhlongwane, amdlulisele phambili kuyena undodakazi wakhe uZethu, ngoba phela uzamile uSifiso, kodwa-ke ngathi iy'mbiza zakhe azimsebenzeli uHlongwane. Akasale siya kudokotela-ke wesilungu ukuzokwazi ukuthi amsize, amrane nama-test phela ngoba kwaziwa ukuthi kulashwani laphaya, and kuzotholakala mekwenziwa ama-test abanzi ukuthi yini vele emphethe ukuze bamlaphe ngokufanele. Guys, aphela lapho-ke amazwi la eHomecoming namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, ngiphathela amazwi la eHomecoming ngomhla ka-2 September. Hayi-ke guys, nangoku-Metron uthole isiguli sakhe laphaya eklinikhi esishodelwa igazi emzimbeni.